na mo pa chill lang. Trabaho niya pangwarta raman na nga mong naandan. Mauni among kinabuhi, padayon lang gihapon bisag pait ang gibate. Pero okay ra at least kami permi lingaw. Samot na og magkuyog tong mga puros amaw. Mga amigo, unsa may tirada, wala naman titapok, ilan na kasimana. Padagat na punta, pasabaya sila. Asan ng uban, hala sige paapasa. Lupad na punta karon taod-taod, sabay tanin nyo para way mangluod. Dili mi gusto anang nay mabiyaan, solid atong tapok basta na atatanahan. Lupad na punta karon taod-taod, sabay tanin nyo para way mangluod. Dili mi gusto anang nay mabiyaan, solid atong tapok basta na atatanahan. Basta na atatanan, perti yun na tong lingawa. Pag walay tirada, grabe hasta nang mingawa. Mga tropa na kung tunay kamo kaduhang pamilya. Wala tay biya ay bisan pa og magkinaunsa. Pinabangay rata bisag asa tapaingon, sabay-sabay taog lupad dito ata padulong sa atong destinasyon. Nga walay magsinamok, dili mi ganahagubot, makawala nagbuot. Pero bitawali na diri sabay sa among tipok hantod ni binuntagay. Ingani among tripingin sa may makasakay. Walay problema bay basta lang yun tinud-anay. Lupad na punta karon taod-taod, sabay tanin nyo para way mangluod. Dili mi gusto anang nay mabiyaan, solid atong tapok basta na atatanahan. Lupad na punta karon taod-taod, sabay tanin nyo para way mangluod. Dili mi gusto anang nay mabiyaan, solid atong tapok basta na atatanahan.